Абдулла Тукай, Миңли Маңнар. Ишеттем мин кичә берәү җырлый, шын безнеңчә матур, милли ки. Башка килә уйлар тереле, әллә нинди зарлы, моңлы ки. Эзлеп кенә әйтеп бирә, татар күңеле ниләр сизгәнен, мескин булып торган 300 елда тәкъдир безне ничек изгәнен. Күпме михнәт чиккән безнең халык, күпме күз яшьләре түгелгән. Милли хисләр белән ялкынланып, сызлып чыга күңелемнән. Хайран булып җырны тыңлап тордым. Ташлап түбән дөнья уйларын, түзә алмадым, бардым җырлаучыга. Дидем, кардәш, бу ки нинди ки? Җавабында милләттәшем миңа бу ки була диде, әллүки. Нәфисә Кадирова Казандагы Шиһап Мәрҗани исемендәге гимназияның 1нче сыйныф укучысы. Сезнең каршыгызда Тукайның шигырен бар. Рәхмәт сезгә. Кадерле дуслар, хөрмәтле каләмдәшләр, ханымнар, әфәнделәр, без бүген шәхесләребезне, шагыйрьләребезне искә алырга җыелдык. Азрак хатирәләр булыр, истәлекләр булыр. Быел көз көне Яшьлиничә дигән газетаның 100 еллыгы булачак. Быел менә яз айларында, февраль һәм март айларында, февраль айында дөресрәге, ике шагыйребезне менә шушы Яшьлиничә газетасында көч куйган, эшләгән һәм иҗат иткән Осман Сәдә белән Нияз Акмалның юбилейлары булды. Осман Сәдәнең 75 еллыгы, Нияз Акмалның 70 еллыгы менә узып китте. Менә инде уйлаштык та без Язучылар союзы берлеге белән аерым калганда Аркадий Зәйдулла белән шушы шәхесләребезне искә алсак әйбәт булыр иде дип, аларның рухына бер дуа булып та барып ирешсә иде. Һәм бер үк вакытта безнең менә әле исәпләп караган идем, безнең шушы Яшьлиничәдә гына да, менә шушы Яшьлиничәнең 60нчы елларыннан соң дип әйтик инде, һәм 90нчы елларына кадәр эшләгән шагыйрьләрдән 12 шагыйрь безнең вафат булган икән. Biz аларның менә берәм аларның шигырьләрен Казан театр училище шәкертләре бүген сәхнәдән яңгыратыр. Әле без тагын 2 шагыйребезне анда искә алачакбыз. Ул да булса берсе Файлаби Шафигуллин, аның май айында юбилее булачак 85 еллыгы һәм шулай ук былтыр юбилее булган Фәннур Сафинны да искә алып үтәрбез. Менә монда инде сез күрәсез, менә мин әйтергә теләгән шагыйрьләрнең фотолары экранда күренеп бара. Яшьлиничә дигән менә шундый газета бар иде, кызганыч. Ул газета юкка чыкты, ул сабантуйга әйләнгән иде башта, газета булып барды да, ниһаять ахырдан журналга әйләнеп, газета форматын югалтты. Һәм иң аянычы Яшьлиничәнең архивында юк дәрәҗәсендә, ул инде менә шушында утырган кайбер шәхесләрнең үзләрендә саклана фотолар, фотографияләр, язмалар, истәлекләр сифатында гына. Әгәр насыйп әйләсә, быел көзләргә берәр шундый истәлекле китап чыгарып булмасын икән. Менә бүген кичәнең исеме канат куйдым безгә Яшьлиничә дип атала. Бәлки шул исемдә булыр, шундый бер истәлекләр китабы булыр дигән бер өметтә торабыз. Истәлекләр бик күп, фотографиялар бик күп, язмалар бихисап. Хәтта һич югы менә шушы Яшьлиничә безнең бер туплама хезмәт рәвешендә булса да калса иде дибез. Безнең Яшьлиничәнең тарихын әйткәнемчә, инде 24нче елның 10 октябрендә башлана һәм Яшьлиничә буларак чыгудан туктый 91нче елның гыйнварында. 31нче гыйнварында чыгудан туктый. Шушы аралыкта мин инде бигрәк тә 61нче еллардан, 60нчы еллардан Яшьлиничәне әйтергә телим. Аның редактор вакытларда Венера апа Ихсанова, аннан соң эстафетаны менә Роза апа Туфитулова алды. Менә безнең арабызда утыра. Монда инде шушы Яшьлиничәнең Казанында кайнаган шәхесләр Рабит Айбатулла Яшьлиничәдә эшләгән, Аркадий Зәйдулла, монда Илсия Ихсанова, менә Вакиф Нуриев, Кабил Кәримов биредә, әле тагын Илмира Шәрифуллина, монда Йолдыз Шәрәфова, монда тагын әле безнең әйтергә унытсам, әле башкалар искә төшерүләр, монда бик күп шәхесләребез бар. Мин инде бак әлегә менә элегрәк булганнар искә алып үтәм. Шул менә Рәнат Харис эшләгән иде, Рөстәм Мингалимнәр заманында.
Sayın Appa İbrahimova özel bir epoha diye aytırdık biz bizden ustazımız da, terbiyesimiz de, kalemdeşimiz de oldu. Şulay yokunda Mecit Veliyulinler'da, Hamza Zaripovlar'da işledi, İlgiz Arapa Samihulinler, İlgiz Sadriyevalar var idi bizden de işlegen. Yani bunda kilenmedi bizden Feride Vagizovalar. Sonra gitsen bizden o gazetede işlegen şahıslar bir köpüne rahmet tabi. Hatırlayıp söyleyenlerden emin. Zomer Gilazov diyen şahısını bilen, Aksova rayonundan bilen bu Hasan Tufan'ı bir yakından bilip onun bilen intervüler işlep kalgan şahıs. İken hatırlayayım. Ondan sonra yaşayın da o Sabantuyga eğlengeç yıllar abi Yüziyev işledi onda. Bir ara şoluk vakıtlarında jurnalist Rüzile Muhammedovalardan da işledi. Robert bin Nulin hakim Cenab-ı Halikiflarını iskalmışa bunu İlis Gader'le şairlerden indi Haydar Gayettinov, Muharrem Qayimov, Rifkat Zakirov Kekuk degen jırını hatırlasayılanın jırına hemne elbette indi bizim Osman Sedevler Niyaz Akmalsız biz yaşayın işini göz aldığına getiramıyoruz. Zülfet abini hem müderris ağlamını elbette bir şey bulmuyorlar. Bugün yondular, onların şiirleri de yazarına. Zülfet abiyle Fayıl abi hem Rızvan Kamitesi'nlerine. İkramda. Şimdi yaşayın işinin biz bilişesine sikirtip günüpten Şahit Şamazov degen rektörler başındaydı, ondaydı bizden Avza Şamov degen yazışlar bulgan başında. Hem elbette onlardan indi haberçileri biz bilgen Mehmet Hüseyinler, Vahid abi Hatıflar, Abdullah Alişler andaşlagan. Buna göre bu her vakit onlarının redaksiyada şahıslar bulgan hep onlarga sonundan özleri de şahıs bulaşak yaş kalemler tartılgan. Min de bugün etkenimse bugünkü kişilerine Zülfet abinin dereceleri jandırar, Osman Seden'in dereceleri jandırar, Niyaz Akmal'ın dereceleri jandırar, hem elbette biz alda tırılan şairlerin de şiirleri jandırar. Hazır indimine biz audio yazmada bir jertanlara telimiz onda olsa Zahra Sahabiye başkarlığında Niyaz Akmal'ın Tuğan Tel turunda diyen jırın audio yazmada tanıyalım. Tuğan tilde her bir hisni cümlege türüp bula. Tuğan tilde her bir hisni cümlege türüp bula. Ahmetov degen ressam var idi bizden indi vafat Sayda Ziyaddinova İsensav lakin avri Firapa Malikova Zurşat Salihjanova annan İlmira Paşarifuli'nden ayttim indi bunda Atlas Gafiyatov bizden bileşedi İlçer İhsanova bizden sonra Vakif Nuri filan Kamil Kerim'imda Feride Vagizovan'a ayttim İlgize Sadriyev ondan sonra kişiye bana aytti Rezide Davutova degen jurnalist benim bilenimde kirdi. Ben de işledim bir tane dedi Rozapa'da 78-79 yıllarda o bizden uçuşçuk, yok uçuşçuk değil, bizden tipografiyada işleyen. Tipografiyada işleyen. Ben uçuşçuk bulup işledim Arkay Zeydullah da zamanında uçuşçuk bulup başlayan kişi yaşayınca da işlerge işinin kişisi belki yok, lakin biz uçuşçuk bulganımızda da büyük suyunup icat edip yaşayan şırlarımız. Mine bizim aramızda Rozapa Tufitova bizden bu vakitte eylemanımız baş muharririmiz idi. Rozapa sizge belki söz verip oraya kadar yani. Bir köp vakıyalar, isterikler kuzlandı. Müneminde jurnalistlerine sanap gitti, alıp varmış. Bizim arada işledi Nikolay Sidov degen уникальный bir kişi. Unikal. Tatarına şu kadar yaratıp, anın nişke canın, Tatar canın kürü, Tatar canın canına sağ jengillerden tübül. Anın da iskanın
Бүгін бүтін ғұмырын шушы біздің өштігі қадар газетаға берді. Мен толқынланып нәрсеге етем, біз шу вақыттық хатırlасаңыз, галстуклы егітлер татар баласы мұны білерге тиіш деген. Бұл вақытта әлі алай сөйлесу жоқ еді, татар баласы деп, татар кішісі деп. Her vakit ne koyuladır Tatar balası, birinci şiratta bizim Tatar balası bilir etiş bunu deyip, ne yaşlığın işinin diye. Anam yanında söz buldu yaşlığın işi mektebi. O yaşlığın işi mektebi şuay yok, eğitip bitire almayı. O şiiriyet, o bizim Tatar edebiyatına Şuşa gazetanın Şuşa gazeta bergen bir hazine ol. Ama kimde Beşiktaş'taki edebiyat tarihinde ana alayı diske alışı yok. Yaşlığın işi mektebi bilgeniz işe kubrak şiiriyat bilen beylenen. Talantlar üstürü, kanatlar koyu, alayına da tuğun, şunda işlevçilerinin üzleri için, bana çalıştığım için bir ünlüğüne eğitip gittim. Bir yılına Pionerskiy Pravda gazetesi, özünün zorluğun hem birden bir ikenligin rastlar içinde belirgende. Her kaysımızda, bu vakitte 16 gazete yok, 18 Başkırt hem Şuvaş Mari dillerinde çıkadır. Bu Soyuzlar Respublikalarını iski almağında indi. Mene şu vakitte min hatırlayırken yer vakitte korku bilmesin bir. Sizin gazete balalarını yaratmayı yazıp gitmeyken beni ayrım şakırıp aldılar. Bu nide Pionerskiy Sovet, Centralny Pionerskiy Sovet, orayı Moskov'da neşik ala yaratmayı. Mene şu vakitte min eytem ama yaratını nidi tiste, nidi boyav, nidi nerse bilen de bir şeyler bulmayın. Eğer bizim gazetana tercüme ettik, siz kaysı numarına kurasınız ki, şunda, şimdi hatta açıklandı elbette, elbette polisi, siz bizden eybedirek deyip, eğitim yoğundu, ama biz ana başka şey kursettik, 2 dakika bizim gazete jimilşi buldu. Hem birinci ürünlerini aldı, o şulay balalar icatı boyunca da birinci ürünü aldı. Mene şu yamadan kaytıp yaşlığın mektebine etkenimce Tatar edebiyatına bu gazete anlayındı bunlar da bizim literatürünü Rusya şekilde ettiğirak teki küterip eğitimciler var ya ama o indi resmileştirilgen süstü. Biz aramızda sine şuna sine virüsleri deginde bu mektep şunlat da bizim Tatar edebiyatına tuğla bir gıvardiye şairler ezerlep girdi. Buna indi buna gerek alıp olmayı. Bu şunlat da şu küçükine gazetanın en zor işlerinin birisi buldu. Hem o şulay bulup kalacakta. Bunda kayır şahıslarga ben kayırım aytırayım. Saymapa İbrahimova'nın o bizim gazete için bir bu kendi vizyonu bulgandır indi. Unikal kişiydi. Şulay yoktu. Sidov turunda da ettim.
unikal kişi. Birden özünün bilimi bilen, ikinciden edebiyatını yarattığı boyunca, üçüncüden ana şu balalarını o karab duruğa kırıs kişi görünen. Başka şahıslar üstünde de şulay bir küpsilerim ama bizim elimizde ben karakterim yaşken için yaratıcı kişiler. Bilmem başka da köp bir rahmet kiliyoruz için uyuşturucularga men özümün bir zor rahmetimi bildiresim kile. Bu şunlakta bizim edebiyat işine tugul, Tatar dünyası için bu gazete zor işler işledi. Terbiye işe alıp vardı. Hatta bizim gazetini Ukrayna'dan gelip Suhamlinski mektebinden öğrenip gitkenlerini hatırlayayım ben. Mana şunday bilgili bu vakitte Soyuz kulemine çıkan şu gazetelerinin birisiydi. Kızgançlığa karşı onun ismini yuvaltmadık şekilliydi. Ama ben öyle ışanam bulur yana kış, yana ağım, yana şunday balalarını yaratıcı jurnalistler tabulur deb o'ylayman. Bu endi isim bilan bo'lsa da mana bizning o'zimizning Tatar balasına bo'lgan munosabatimiz baribir matbuotda saqlanirga tegishligidan biz rahmat. Şimdi biz buna devam ederiz. Rahmet Rozapa, bir zor rahmet buna geldi, bir suyunduk. Rozapa işlegen şırlarında kadrlar göründü. Karşımda da bizden fotoğraflarının arşivi saklanıp kalan şey. Şu Nikolay Sidov, Tatar işlegen şahıslardan birisi. Bizim kompozitörler arasından Alexander Kulishyorov olsa, buna fotoğraf ülkesinde bir zor işlemiş Nikolay Sidov getirdim. Buna hazır indi bu yaşayın işi fotoğraflar arasında benim eğitim işi Efendim Safin bilen Allah bilse Fayla ve Şafi Gül'ün şiirleri de fotoğrafları da görünür hem yongırar. Ben sözünü Hazret Erkayil Zeydullah'a vermek istiyorum. Tatarsan Alışveriş Birliği Reisi Erkayil Zeydullah. O da bir şırda, bir zamanda, bir zaman bilen yaşayın işine birge dok ilif işler bir gençler var idi. Ömer Beşir'lerin kuzlarını kurmuş eğimde interview algan şey. Telefon aşağına. Telefon aşağına. Yalqalık var idi jurnalist olarak. Men 85-nji yılda geldim, 5-nji ayda. O Jekinler bo'lmagan o hem bir yıl tiresi işlegandan so'ng ketdim da men. Chunki Rozapa meni ishga oldi. Rozapa nega Nazat Xotin jurnalına ko'chgach Ro'yobdan o'rin keldi. Men Ro'yobdan o'ringa bir yil dushmanligim yo'q edi albatta. Lekin ko'plar rahat aşağıya çıkıp kirdim de men ketamen orada. İşte beni şu an mı sen de redaktor olarak. Dedim o şey sen bir başka giderdi geldi. Allah sizin çıkayım. Pioner matbuatına kilebilektim. Pioner turmuşu deyip tenkene kırdı başlar. Ben Pioner birliğinde işleyeyim. Beni uçuyorça gidip aldılar hali. Ben bu vakitte neydi? Kamsaldan çıkarılgan vakit dedi. Avuldan Sirgin'den kayıttım. Bir kaya işgal almıyor. Bunda Rozapa kaldı indi. Çünkü Rozapa dilesine kül, onda tibilgen, bunda kır sıtılgan. Kül şundaydar şeylayı dedi. Bana işten kullanlar, bu... Tanatlı vardı yani. Hayır, bunda miner eresi kaderler, işte mayıs gamberler, mayıs gamberler etleri yönetkamız. İşledi. Sınırak işler olsa git geçme. Tatarsa işlerden kuvaçlarında geçince geçirdi. O tradisiye devam edin, siz git geçti. Şuna Pioner tırnaşı, ben bilemedim de
mektepte yani yana harbi başlangıç bilim bir geldim ben. Benim tanışan gibi uyken. Şundan önce ben görek fantazi bilen yazaydım diyordu. Ciberler sabah ayına sentyabrda. Ben şu işe gideceğim vakitlerinde o. Şundan ben kuristimi de Raykon Komsomol bölgede hani Komsomol'a kirge kelgen oğul balalar var. İsmi degen oğlu elde hatırladı. Şuna men yazan paytkaç. Tege kütük etken eken bir mala, şunu turunda yazamıydı. O indi birinci sentyabrga mektepke kile. Tini boyu dişlenip yata, kaman kütük eteyken. Kulu kaman kamşı sabun izlerde deydi makale. Ama benizden uçlarımızda yok, lakin ne? Rozak'a numara kimlerden sayma yapmayındı. Onlar gül in san sayar, in uğursa materyal da büyük koyuyorlar. Benim benizden uçlarımdan makaleler gözüm delegeydi kadar. Ben başta şu piyanobirliğinde oturdum indi, piyanir tırnaşı yazıp. Piyanir tırnaşı, bağlar tırnaşı indi. Anasın anda bir tane değil, bana birinci piyanir bulman iken Malkin diye. Her şunlardan şunun ismine makale gerekli, birinci bitki. Terbiyeyle indi o. Onu koyadır görev oldu, sazı oldu tutarım. Anda bana onu yalvarın bilimin delimi. Şuna ben bilemedim ama neseye getirgen ki, neseye yazırken ki. Yazdım ben bunu. Anın ismini. Bu basılıp da çıktı. Bir şekilde bilgili buldu, bu makale yazgan şu bilgen iken. Şunun o zaman ben yaşamaya başlar, sultanatıp sarayı. Bilgenle işen bilgenimdir şimdi, haftalarına. Kıvar beşeri kuşla sultanat karısın, şuna da sıkıntı. Yukarı hava ismi, bile interview aldım. Ama ben telefondan okudum, ben şulay kımar havayı araymadı. Bizim yazdım yani. Bu arada yarı bir şey yazmasın dedi. Nasıl baş oturttuk ki? Buna sine interview aldım oldu. Aldı demetti. Bunu kişiler işleydi yaşayınçlar. Beni bir tane kimdendir giren gelmedi bizim yine böyle takmana öğretiyor. Ben Ertuğrul'un yaptırtı meselesinde. Ana dedim, edebi bölükke güçtüm. Kısman sebebiyle birge oturduk biz. Allah'ın harbisi turunda acayip istekler sinek bulurdu, istekler yazıp bulurdu. Mine kısman sede şaptı, tınış, hılıklı kişi bulsa da o gül mine şu kümülünden öteyimine ayakta bitir, at yırta tırgan. Ulkandır Askın rayonundan kelgen, Başkırstan'ın güzel kısa gidanın kolay, güzel Tatar şehvet bileşer. Hem acayip şiirler yazaydı. Bu bir iş yazmadı da indi. Jurnalistikada işlegeninde ellerini yazıp da olmuyordu. Ben şunun anın bir şiir okuyup bitmekçi olan anın ruhuna dığı yangırasıydı. Kimge talgın, kimge yarsu, ağınlarının türlüsü var. Ağınlarga ırgılıp bir bitirilip yürüyüşü var. Kımır yüzü min yarsıgan ağın sulay tügülmini. Yarlarından aşkan sular anın gibi tügülmini. Lakin barlık kımırlerde ağın bulup akmıyken. Aramaktay aru bilmeyi yarsıp alga çapmıyken. Şu gülüdey kımırlar var. Anda akkış bir yem tapmay. Anda çeşme jılı bilen çınlap tırgan damlar atmay. Kimge talgın, kimge yarsu ağımlarının türlüsü var. Ağımlarga argılıp bir bitirilip yürüyüşü var. Şu ağımlar anada ilgili Can osrambiler. Demek, dünyada var osramağa kalgan canlarda. Osramağa bola birem. Şul şırdağı bu tatarını nişik onlarga. Uylap baksam, nişik isensin biz. Ömür aşalışlı, yok vayım. Osramağa kalgan tatar canın. Osramağa oldu Tukayı.
Әгәр безне Тукай йокламаса, таянырга ул да булмаса, татар сүзе бер сүгенү сүзе булып кала иде ләбаса. Яуга ул калкансыз барып керде. Һәм кылычка кылыч һаман да бәхетсез дә, тәхетсез дә килеш без адашып калган заманда. 30-га да җитә алмаган бер үсмердән гел дуга көтәбез без. Җирне дер селкеткән зур халыкның уй юлы түгел микәнме без? Язмыш микән? Әллә каргыш микән? Безнең бу татарны үч итә. Тукайларны нишләп үлем көтсен? Андыйларны һәлакәт көтә. Кыталанып, өнсез калмабызмы? Үзебезне бер көн танып без. Тукай кадәр Тукайны да хәтта һәлак иткән сәйер халык без. Рөстәм Мингалин. Язгы Тукай янында. Сөйли Гөлинә Розетдинова. Ачылды тау, диләр язда. Тау түгел, йөрәктер ул. Язда шулай бер ачылу, яңару кирәктер ул. Яшәешнең баш көненнән бүгенгәчә ни заман күзсезләр дә киләчәген нурлы итеп уйлаган. Бик ерактан шәйләнгән нур бу язга да яугана. Күрсәгез, кара күбәләк, юрамагыз яманга. Өстегезгә актарылып, күк килеп төшә дисәм, иелмәгез, таралмагыз, шунда гына сез исән. Кысыла фык бөҗрасы, ул илмәк икән дисәм, анда гасырлар чайкала. Без аякта, без исән. 100 кабат яз килеп тагын, инде исән булмасак. Җирдә язлар, язда шигырь һәм Тукайлар булачак. Язда шулай бер уйлану, яңару кирәктер ул. Ачылды тау, диләр язда. Тау түгел, йөрәктер ул. Хакимжан Халиков. Туган телем. Сөйли Арсен Галиуллин. Нинди җәберләр күрмәгәнсең син? Алайда ничек белмәгәнсең син? Бабаларыңның иң зур мирасы сынмас канатым кебек миңа син. И туган телем, ягымлы сүзең. Күрсәтәсең син халкыңның йөзен. Хәтта кошның да туган теле бар. Теле булганның гына иле бар. И туган телем, үсә бар һаман, яңа чырларга күчә бар һаман. Яшә мәңгегә, и татлы телем. Һәр сүзең энҗе, и затлы телем. Илдар Юзеев. Сөембикә манарасы янында. Сөйли Илзирә Вәлиуллина. Тарих серенә төшергә омтылган бырау кебек, хәлсезләнеп башын игән авыр бер сорау кебек. Кем гаепле? Кайчан? Нигә манарабыз авышкан? Урын сайлаганда әллә кырышысы ялгышкан? Узганнарга тарта уйны тансык азан тавышы. Тынгылык бирми күңелгә манараның авышы. Янтайганмы күпме еллар иманы нуры юкка? Барсына да шаһит бит ул, хыянәт, тугрылыкка. Бердәмлектә, татулыкта башкадан калыштыкмы? Манара белән бергәләп үзебез авыштыкмы? Иелдекме, бөгелдекме михрбансыз алыштан? Омтылабыз төзәтергә, тарихыбыз авышкан. Шаһитләрнең кан яшьләре өстебезгә яумасмы? Манарабыз турыланыр. Милләт үзе аумасмы? Роберт Миннуллин. Туган телемә. Сөйли Алинә Шарик. Асыл сүзләреңне, туган телем. Биреп торчы миңа азга гына. Бөтенләйгә түгел, вакытлыча. Тик җитәрлек гомер азагыма. Синнән алган һәр бер сүземне мин күз карасы кебек саклар идем.
Bu sözlerinin zotluların soylap, dua edip güne yotlardım. Bu sözlerini jırga eğlendirgeç, min koytarıp sana bileşekmin. İsraf bulmaz bu sözlerin mina, jırı bulur olar kileşekmin. Eyti almayayım hele. O sözlerden az bulsa da dünya özgerir mi? Dik yoğaltmam, tuğan dilim. Senden alıp durgan asıl sözlerimden. Osman Söde, müderris bilen Zülfetke, Sili Leyle İbrahimova. İyi müderris dostum, iyi Zülfet'im. Uylansam da köp mü siz bulup, sizni kuvup jide olmaz jırım, yollarım da yota suzulup. 20 deli dolmaganda, kuzgattığız mini ufamda. Zülfet Dıskay, senin yanda, mini kışaklada kilip tufanda. Nenigine iki şiirime, tomda onun yeşil korası. Yakına yürüyüşün kozanıma, girek iken yürek yarası. İyi müderris, Zülfet, Dıskaylarım. Siz yırakta minden, yırakta. Siznin bilen ortak sır bilişe kübelekler gidi, ziratta. Siz yatasız Tukay kışağında, yırak tügül sizden tufanda. 20 deli dolmaganda, kuzgattığız mini ufamda. Kitu yuvan irte soyladığız. 3 mertebe tulgaş 20. Uşak itip tatar insanları. Min kabızır siznin gümürünü. Fail Şafigullin doğup usken nigiz taşlarına. Sili İlüze Hakimulina. Mığlı yeşil taşlar tıptın yata. Kışıtkanlar şaşıp şeşe gata. Yat bakşaşı boğa bakşanı. Bar tire yak şumuğan tire mıma. Ni ışındır tırmış süngen mında. Kışıtkanlar jingen taşlarını. Köp yıllar inimizde yürtsek de yok. Rahmet sözümüzge. Abıy, abay, sengel tutaşlar. Kaldırdığız lasa bizni yettim. Kışıtkanlar hazır bizge hakim. Diyelerdir sıman bu taşlar. Avru akışlar kuk. Büyük taşlar. Kim o? Lasa gözlerinde yeş var. Sizge başım salıp. Nik yılı. Yüreğinde de siz kimlerindir. Kimdir? Kurgen sizni dışındadır. Tuğup usken nigiz untulmuy. Tutsam ki
Bu 70. yıl miken? Batu Ağa'nın kim bu? Bu 4 Tokay bölegi olacak. Olacak abi, olacak. Hanım. Hanım. İldar Hanım. Bana Sıfatullah. İldar Hanım, Renat Halis, Rüstem Bingali. 5. redaksiyasında. Onlar bir aklı en birinci Sıfatullah aldı bu ay. Ondan sonra Halis aldı Tokay'la, ondan sonra İldar Hanım, ondan sonra Rüstem Bingali. Bölümünde Enver Davud'u koşalım. İkisi de tamam evet. Bir yapsana ya. İyi, bir yaptı. İyi. Sonundan ben yazıp çıktım. Çünkü heykel saldı betinde. İngilizce reis Riyamış anda yetekçi buluş lideriydi. Şaldı'da mana şu heykelini железобетонную, неше тонна анда темір, неше тонна құрыш, неше тонна бетон жасалған еді. Bir көп кішіге шамалы болып, шамада тәңгіптәушілер де болды. Мен аунатырға тырыштым, міне бүгінгі соңғы санда. Bizim mirasın Санда мен аунатырға тырыштым. Сіз нешке аунағансыз, тұрасы башқа. Міне шошы истеліклі. Kim ойлаған міне дүртісі де өз дәрежелеріне еріштілер. Yaşayışının redaksiyasında yaşaşkan bir tarihte. Men bir zamanı şayarıp kına gazete jurnallarının isimlerini özgerte başladım. Ahlaktan Azat Hatun degen jurnal çıkardı. Ondan sonra Tatarstan'ın Gözyaşları degen gazete çıkardı. Ondan sonra dağın yaş minmince çünkü yol bak bütün gazetelerden de ciddiyrek idi. Üzerine okuçuları bilen ulu derecede itip koyucular şeydi. Hem uşunda ciddi şairler, ciddi jurnalistler hazırlar çıkardı. Şuna göre minmince, yaşlıyınca derslendik, minmince değil, laktanı bitireydi. Ne şol hatırlar. Ondan sonra Japonya'dan bir jurnalist geldi. Bir fakir güne kiyingen bilenir mulayip olup çıktı. Kodası tişilgen ondan bolmağa koyulup durardı. İse de gitmeyin. Biz şimdi koyayındık sonra. Arşak çabantıyla Osman Sede geyerip vardı gibi. Türkler bir kıraş bir gerekti aşağı indi. O kimler Tatarlar diye yüreğine çıkacağı yok. Tatar boğazından alıp Kozan'a haklı gelir jetken. Onun patası var mı indi? Şurada patası dişilgen geri geri. Ha? Patası dişilgen geri geri. İyi. Ondan sonra kızıksına indi o. Kıraş bilen de kızıksına, ot şanslar bilen de kızıksına. Lakin bir küp söylemeydi. Lakin sonra da niçin o Tatar boğazı diye atılan? Ben şunu geçip çıktım bitti. Onda Tatar görmedim değil. Biz Osman bilen bir neyse de etemiyoruz. Bizim dandaralgan uysal halıktı. Şuna göredir deyip. Şuna sonra ebitsi Tatar tili bilen Japon tili bit yakın diyor. Neşik yakın eken demeyin sizine olar mı? Mesela Karasu degen söz, Kurasiva degen söz, Tatarsa Karasu degen söz eken. Japonca bir söz taptı. Ondan sonra uyuşuk, simbol uyuşuk, neskey. Kreşenler nestekey deyin değil mi? Neskey. Biraz şu uyuşuk, nestekey. Şöyle biz tuğanlaşıp gittik. Ne şimdi bir hatire de kalkan.
Endi hozir Müderris Ağlamov 60 yaşda vafot bo'ldi. Zülfət də 60 yaşda vafot bo'ldi. To'qay bilan oldilar ular edi. Müderris Ağlamov endi söylüyor nedir yani bu kadar tamam. Raga sen benim şekerine okursın benim tavuşu yok dedi. Юбилейда. Ha? Юбилейда. İyi юбилейinde. Nasıl yani? Bana söylediğinde şu şaşırdı. Ne her şiir lisesinde okurda vağda bir hemen onu vağda verdim. Ben her vakit şiir lisesinde falan şu şiirini okuyayım. Hem onun istabını topşırdım Nurbek'e. Nurbek televizyonda ya da internette her vakit Müderris Ağlamov'un Beybulat da okuyor. Ha? Beybulat. Baybulat da okuyor. Nasıl devam eder? İyi. Biz yüzeriz. Dünya oppak gibi. Biz yüzeriz güya şaşkan gibi. Bizge takdir yazgan, bütün lezzet birge kelip baştan aşkan gibi. Biz yüzeriz. Min gitarga tiyiş. Damga çaklı. Min gitarga tiyiş damga çaklı. Bu kişi kavatlanacak mı? Kavatlanacak mı bu kişi? Gide almayayım şunu bilmişe. Bu yerimizge bir şey yok kime? Biz barabız işe kişi konu kıygan madurluklar bizning bilen birge bara işirişip. Menge şulay baracak mı? Bu divarlar şulay kalacak mı? Minglep sırav, minglep uy kişi, gide almayayım şunu bilmişe. Bizden soňky bu kim şesiler? Yangırar mı anda bizning güler? Minglep sırav. Minglep uy kişi, gide almayayım şunu bilmişe. Bizning devam şuşlay yanacak mı? Arıp dalıp şulay uyga kalacak mı bizning devam? Gide almayayım, dünya yok diyse. Gide almayayım şunu bilmişe. Bütün iller bəxtine şaklı, saklar mı zir? Şu zatlı hakikatini yalgan maturluk katırmışe. Minglep sırav, minglep uy kişi, gide almayayım şunu bilmişe. Gelecekte bara almay kişi, bara almay şunu bilmişe. Yaz Akmal, Mehabbet, Süleyh İlşad Mustafa. Aldığınızga alsu gülləşəyəm, yolunuzga yeşil olanlar. Min mərtəbə bəxtlidir jirdə, məhəbbətin taba alğanlar. Məhəbbətinin көгі gül quyaşlı, tuğayları gül də turğaylı. Məhəbbətinin tamı gül bulbullu, məhəbbətinin tini gül aylı. Əgər көңлең muhtaçlıqqa çıqsa, həm diləsəsindən bir atlıq, bu günahlı jirdə yaşay alğan məhəbbətdə gənə günah yox. Yaralamanın şifağına, yazmış ütsə seni yaralab, məhəbbətin saqlab qalır hər şaq, məhəbbətin qalır aralab. Aldığınızga alsu gülləşəyəm, yolunuzga yeşil үләннәр. Min mərtəbə bəxit dilim sizgə, məhəbbətin taba bilgənlər. El Sıxadel, Miras, Süleyh Aynar Xəlilulli. Yol üstünde öyünüp oynap yatmaz. Tirenderek olur, ul bigaz. Bigaz kile ama kafiyesi, bigaz bulganga da ul miras. Yeryüzünde özümüz de bigaz. Tek bir kavim var dünyaga. Söze etmegiz bizge, köpsenmegiz. Biz bir tük miras Xudaydan. Anlasağız benim tillerimni, kiligizde, özügiz qaragız. Anan indi miras kaldırgan bit 1000 yıllık bizge babamız. Tura turib suklanan mi? İskilerinin zevoklarına, soyılıyı bilgenler bit urunun da ıstanga dip qazıp qağırga. Jiri diysen, jiri tuşak mini?
Суын ішсәң, суы туйғаншы. Күкрәкләрне тутырып сулыйм дисәң, һавасын син қара, һавасын. Җитмәгәнме шулар әллә тагы, баштан ашкан, шөкер Аллаға. Алтыны да явып тормас инде, алай ук. Син туган алданма. Иң шәбе бер ныклап ки ерелдә, сызган җиңең татар баласы. Эшең әле алда дөнья хәтле, саласы да әле, саласы. Кайырып ташлар аласы да, нигезләргә илтеп саласы. Янсын әле күзе дошманнарның, балкып торсын Казан каласы. 1000 ел торган, торсын әле һаман җирдә соңгы татар калганда. Мин бәямнән төшмим, мирас булгач иң зур бәя куян Казанга. Мирас икәнеңне онытма син, җәүһәрнең бер бөртеге. Шикырдар бер тиеп кәйлә сиңа чәчрәп чыгар шаткы бер көлеп. Бетмәгәнме шулар әллә тагы, нурлы йөзең татар ягына. Без татар бит, татар һаман татар, дога белән Хода сагында. Сәләмәгә төренеп китеп барды шатлыкларым, җилләр уңайына. Алгысынмас инде дигән идем, йөрәк типми әле үз җаена. Кай тарафтан исә җилләр бүген, үтеп-сүтеп йөри, тәрәз шакып. Сак кылансын иде, беләдер бит, тәрәзәләр минем күптән матык. Тышта хәзер язмы, көзме икән, яңгырмы ул ява шыбырдатып. Бүлмәгә тулган караңгылык. Иртәме, бу кичме, кайсы вакыт? Кайсы фасыл икән табигатьтә? Уйлап тап син менә, кырын ятып. Акылыннан язган билгесезлек кысып ала шулай чытырдатып. Табигать тә бәлки аңламыйдыр. Кешелектә хәзер кайсы вакыт? Өй түрендә миләш. Сырау кебек. Әкрен генә тора. Тәрәз шакып. Рифкат Закиров. Тугрылык. Габдулла Тукайның әйтелмичә калган йөрәк сүзе. Сөйли Ландыш Габдрахманова. Күз сүзләнеп яздым мин сызланып. Карамадым ширгә, бизгә генә. Канатланып яздым. Кан бызланып, бу дөньяда җаным бизмәвенә. Шөкер, яшәгәндә тел алмашып, кайгысын да күрдек, шатлыгын да. Шулар күңелемдә кристаллашып, әверелде җырга, сагыш моңга. Кыр алтаннар атаратмас борын, зур хыяллар мине алгысытты. Тел төбендә йөргән күпме җырым, тәнне түгел, җанны ярып чыкты. Миңа түгел, хәтта ял булмады иңемдәге ике фәрештәгә. Тик иң кирәк җырым язылмады. Тынмас җаным күктә, гәрештә дә. Яздым, сыздым, һаман ямьсезләнеп, үтте күпме вак җан үзәгемә. Мин салмадым чөнки әрсезләнеп, юк бар чүпне заман бизмәленә. Туктамадым, ялгыз көрәшүдән, йомшамадым, арып та мин. Көлде ятлар, янып көнләшүдән. Таудай зур гам йөртте арак тәнем. Бигаз сыман булды минем әле, яшәвем дә, яшнәп күкрәвем дә, сүреле түгел, хәтта кимемәде. Шигырь булды ярсып күкрәгемдә. Тарсынудан очты, ятсынудан, дөнья читлегеннән күңелем кыша. Син каласың, хуш, и якты җиһан. Хайыра мине синнән гүр йокысы. Апушылым, китәм Тукай булып, көтсәләр дә этләр үлемемне сиздем. Китүемдә кабат туып, мәңгелеккә җиргә килүемне. Сүрәтемнән димим, җырларымнан килер чорда мине танырлармы? Аерылмаса туган туфрагыннан, туган телнең кипмәс тамырлары. Фәйрүзә Мөслимова, шагыйрьләр урамы. Сөйли Гадилә Галиева. Сезнең безнең коридорлар бушады инде хәзер. Киткән шагыйрьләр тавышын яңарта бары хәтер.
Бар иде бу коридорның шигырь урамы чагы. Зөлфәт, Наис, Мөдәррисләр, Илдар абый, Роберт Әхмәтҗан, Нияз Акмаллар тагы. Дөнья сөйләнер, Рәдиф абый кушылыр иде, шул габдәшләр. Бәхәс кызар, шигырь туар, күчерләр шаяртуга. Дөнья турында сөйләнер. Коридоры элеккечә тик, башка анда урам. Дөнья шундый тиз үзгәрә, шаккатып карап торам. Мөхәррәм Каюмов. Тукайга барам. Сөйли Камилә Җәләлиева. Кара кайгы канатыннан чәчләремә кар какканда, күзләремнең нурын алып йөзне сагыш саргайтканда, шатлыгымнан күңелемдә сызылып кына там атканда, Тукайга барам. Чырдашым итеп, җырдашым итеп, юлдашым итеп. Кайгыларны җиңә, куаныч һәм шатлык алсам, сагышларны юа, җаныма мин сафлык алсам, бер шатлыгым меңгә бүлеп, иң бәхетле зат була алсам, Тукайга барам. Чырдашым итеп, җырдашым итеп, юлдашым итеп. Фәннур Сафин. Музей ачтым. Сөйли Илнар Фардиев. Мин гаҗәеп музей ачтым. Анда Фатих Кәрим язган каләм бар. Мин өр-яңа музей ачтым. Анда Кутуй кайта дигән хәбәр бар. Минем музеемда музейләрдән, алишләрдән яңа хатлар бар. Анда Җәлил ярсып шигырь укый. Янында аның башын кискән балта бар. Музеемда кәнәфер чәчәкләре, кашкарыйлар, кыргый күләпләр, ядрә тишеп үткән йөрәкләр бар. Үттерелгән җырлар, теләкләр. Музеемда каен тузы түгел, кешеләр янган мишләр бар. Һәм солдатларның сөйгән хатыннары, соңгы тапкыр кушкан кишләр бар. Бәлки таба алмассыз музеемны. Җитсәгез дә җирнең читенә. Яңа музей минем йөрәгемдә. Килегез сез аңа, кешеләр. Мин Нияз абыйны беренче тапкыр күрдем. Чаңгы ярышында Тылымбайда, безнең Тылымбай авылында инде чаңгычылар, 16 спорт майстеры Советлар Союзныкы, шуның яртысы чаңгычылар. Мәктәптә күңел 78 ел булган инде, 78 елны кайтты корреспондент Яшенчидан. Аңа кадәр Яшенчига язган бар, Хакимҗан Халиков дигән абзый миңа җавап җибәрде, шунда теге безнең яза белмәгән бирләргә редакция таләпләренә җавап бирми. Да, я иде. Теге бу нисе бу матур укыганнар бит барбыр безнең дия. Әнә үткән күренә дип язайын. Нияз абый турында дога булып барсын, менә бүгенге шигыремдә сезләр барсында беләсез, мин Салаватка силәр күрсәттем, менә Салават синең җырыңның 4 куплеты җырлыйсың. Ә ул бит менә 8 куплетта. Не может быть, не может. Калган укыдым да. Тагы бер 2 җырлар кирәк ди. Җырлап инде шулай салып калды. Моны сөйләгәндә Марат Готовичның юбилеенда утырганнар шулай безнең беренче кешеләр Марат Готович әйтә шигырьне төшеп сөйләсә аста сәхнәдә дип. Мин Шәрипов утыра. Монда абзый утыра, утыра Марат Готович. Мин сөйләгәндә шу шигырьне күз яше там төштек. Мин күреп торам инде бик Шәрипов ишетә. Кеше күрмим генә күрәм монда аккан. Шулай. Күптән инде үксеп елаган юк. Күптән инде шашып көлгән юк. Нәрсә булды миңа дуслар? Нәрсә булды? Нәрсә булды безгә? Белгән юк. Күптән инде җылы яңгырларга кочакларны җәеп кергән юк. Күптән инде йолдыз санаган юк. Күптән инде айны күргән юк. Күптән инде язгы күкрәүләрдә ярга ятып учак яккан юк. Күптән инде күптән югалткан юк.
Küpten indi küpten tappan yok. Buranlarda küpten alaşkan yok. Dağlarga küpten targan yok. Küpten indi küpten sayragan yok. Küpten indi yaprak yargan yok. Küpten indi yanı başı kan yok. Min aşılıp sınga kalgan yok. Bir sıklanıp tınlar, dürüstlük yok. Bir ışanıp tınlar, yalgan yok. Nerse buldu dostlar bizge, nerse buldu bizge bilgen yok. Küpten indi küpten, yaşagan yok. Küpten indi küpten, ölgen yok. Küpten indi, gözlerini tuturup, karagan yok dünya yüzüne. Süs didirmeyim deyip beşi durgaş. Küs didirdim buğay yüzüme. Kıtkarıgız benim. Kıtkarıgız. Tek birgine kimge bulsa da. Siz onlarga tiyiş dostlar. Benim halini. Sizning de bit haller. Şu şama. Rahmet. Alışaklar yalan tek bir vakit. Yatak kulmekte şırıştanlar. Kaşı kana şeytan tayakları. Hemmesi de zehir düşmanlar. Ehenkey, uçturuydu kışlar belekey. Uçturuydu kışlar belekey. Ehenkey, uçturuydu kışlar belekey. Uçturuydu kışlar belekey. Yaşlık dolu bizden kukreklerge. Şeydi yaşlık kupme dostların. Düşmanlarda kuştanlarda duydu. Meleklerde bizden kış varın. Ehenkey, kıştur bulgan kuşlar belekey. Kıştur bulgan kuşlar belekey. Ehenkey, kıştur bulgan kuşlar belekey. Kıştur bulgan kuşlar belekey. Kuşlar koydu, alışmara kıreş kırında. Alışabız kot alışabız, bizden dövle yıllar burunda. Ehenkey, kuşlar bit zor kışlar belekey. Kuşlar bit zor kışlar belekey. Ehenkey, kuşlar bit zor kışlar belekey. Kuşlar bit zor kışlar belekey. Kışlar belekey, kuşlar bit zor kışlar belekey, belekey. Ehenkey, kuşlar bit zor kışlar belekey. 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 Rahman. Yakışan işine şimdi Kamil Kerim bizning ko'z oldiga kelib qolsa, Kamil abi senga beramiz. Haydi. Yakışan sportlar. Ana biz
Pioner bölüginden kalkıp çıkan kişiler indim der. Kayıp Zeydoğlu'da da siz de min de değil mi? Tatarstanlarına tugul, bizim bu şekilde yaşayan Tatar ülke rayonlarına da çağıra gerek. Her bir jurnalist kap 6 rayon belgelenen bula. Benim de oldu buralardan kirgen kişi bulgaç. İncirak rayonlarına bir yaptanış. Yamaoğlu Başkırtistan'ın eveci Zey İncak'ını hem mamadır. Mene şuna da jüriye gibi. Kızım, lakin bir emir var idi. Bizim bu yaşayıcı gazetin kanara rayvetiydi. Bir palasana materyal çağırtan, evet, o jartı zartlatı. Biz vakit nuriye bilen, bunda oşkanada oşkanı hatırlamayı bizden. Yaşlar üzerine kırıp başlaydık. Çünkü jihteydi kolay ilerleyimi. Mene bu gazeteye benim gelip kuru zülfet arpasındağına. Çünkü arayın bulup da bakıt izlep jüreyim. Hem şu vakitte mena yaşayışının kandidatları zor bulaydı. Yaşayışının kandidatı gelipçe aşıp jibersen Arimbur Tatarları icatı degen rubriki bile Kamil Karayev'nin Kuyaş bile kavuştuk diyen şiiri de çıkan. Bu benim suyunuşunu. Hemen de Zülfet'in xatı var. Zülfet deyken, bana şiiri çıktı, Ali hikayen oldağı sonlarda çalışacaktı. Mina ne seyindi? Arimbuluk'ta ne sapalvanıyım olsun. Bunda koytam hem şokta yıllardansın, elbette şokta yıl bitkenensin bir zaman indi Yaşayıcı gazetesine işe aldılar. Hem gelip görsem Zülfet oturar. Minetem Buna Arimbuluk'ta xat yazgan kişi. Men biteyim, men yazdım biteyim, isim beten tügün. Şolay mı? Vardır indi dedi, nuni xatırayım. Biz bitti, yılda 16 bin xat yazabız deyim. 16 bin xat kere yılda tegindeyim. Şolay, hiç yalgansız. Yalgansız çünkü yazışlar siyazdığında oğul taklatların tüm uğruna yaşayınca da hem yalkında çıkan eserler turundaydı. Rezil valifler sesirap çıkanlar için gururları benim. Şuna bırak şanamına. Hazır yoran bir bulikte, Osman Sadab'la oturarlar. Men de şunda hazırıyım. Aylar kol kıraştırıp karaylar. Bittiğinde işlerden bunda işlerden bir şey değil. Koluna eğlendirdi soldu bu benim. Benim de sizden indi elbette. Pişen çoğu iskan malısın. Muskuluna indisin. Bizi şerde bit buluncu yok. Biz çoğu tapkına bir şey bizim neydi. Tamam ben ayta. Bu yazganına kiradi. Hat değil mi? Yazarına kiradi. Yara bunun bile bitsin. Bit motor ömür geçirdik. Şu vakit. Evet. Hazır şayanlar o zaman nasıl koşup gidip bara bilgili bir sebepler arkasında sebebini ne bileyim. Hem o gitkeş onun buradan beni aldılar. Elge de bayağı tam zırfettik ne var. Gelip girdik. Şundan hazır. Edemeden kul kıraştırabiliriz. Hazır kullarını kıraştırabiliriz. Şama bile var orta şahinde. Bana nişittir evet. Şunduk zor şahıs. Gapları kişi bulup kalabileydi. Men ne seytirip yönetireyim onun bile. Olar şunday motor kişi bulup kalanlar. Fayda Şafiko'nun bile dostluğu evet zırfetinin. Bütün icat, zaten yazıcılar gazetesiydi o yaşlayınca. Yazıcılar gazetesiydi. Şuna göre gururlanabız hem birden bir dilek sizge. İsen çokta bir-birimizin kaderini bilip. Elegine Osman Gavise'denin pek popüler zamanında pek popüler jırı janrada Hazırda jırıları bu çağında onun birinci jırlarından birisiydi. Ondan Ramazan degen jırı popüler olup gitti. Buna bu Musa Malik Kaluşan'da tamam da belki eleydi buna karaganda da onu da arkaya intervyu telefondan alıp onun da intervyler çıkargan istek algan Musa Malik'in mektepke kirmegen Musa Malik'in yaşayınca da intervyler kayıp bastırıp çıkardı birinci. Mana hali şu Osman abi seneler hem Niyaz Akmal turunda sizlerge bizden daha mana aramızda hürmet yazışımız Vakif Nuriyev var. Mana bu Aynada yaşayın işinin ortasında üzerinde diyen gibi cevaplı sekreterde buldu. Pioner bölümünde de işledi. Rakip et Vakif. Vakif. Hayırlı kez, muhterem cemaat. İyi köngüllü şunlar bulgan bizim turmuşta Ulan tarafından da kapıda bile gitti. Gazayip kişiler, gazayip şahslar, şular bilen birge işlevler, uyum külkü, türktürüler, mağdani türktürüler, uynap türktürüler, ukkalepte yürüler, ukkalep notular, barısı da buldu buna başladı. Bizim
Менә шушы яшенче даштаган елларда гомеремнең иң бәхетле, иң матур, иң якты бар дип саныйм үзем. Бергә дә бәйрәмнәрне үткәрәйек. Бергә дә өмәләр дигәннән берсендә Сайма апаның бакча йөннең түбәсен ябабыз. Менә егетләр монда инде менә Камил абый да. Төбәсенә күчердек без аны кушмакта бар. Аркай безгә карап күчергән булган инде аны. Ул бурасы безгә бурасырак та түбәсенәк. Шуннан ял ятабыз. Мәдәрис алан, Зөлфәт шунда Камил абый, Нияз апа инде. Кичкә таба инде көн сүрелеп бара. Оңаршы мен командировка барып килгән идем Мамадышка. Мамадышка командировка. Кайттым, бер хат килеп төште Мамадыштан. Бер кыз язган. Яшьләнче вакыт Нуруллина дип куйган бит. Шундан моны Зөлфәтләр Осман Сәдә Нияз апалар электрип алды. Аларны дәйбер бик тиз электрип алалар инде. О, син бит монда вакыт Нуруллин булып йөргән. Мен инде акланып тормадым инде. Мен бер сүз әйтмәдем. Йөргән ярар. Шулай йөргән дип уйласыннар. Дип алдыган дим. Шул кич белән түбән юл бетереп киләбез. Бер таза гына бер ир заты килеп керде монда. Сайма апалар ишек алдына. Кич барып чыгып килә. Мен таңда тәгән мин үстә түбәдә. Мәдәрис апам белән Зөлфәт, Нияз инде миңа үскә күрсәтә бу кешегә нәрсә сөйлиләр. Шунда бик уйлап алдым. Мен вакыт Нуруллин икән бу. Булар минем һәр мине саталар булар менә. Менә син булып йөргән кеше. Хәбир шимидә дискәдә түбәдән төшәргә туры килде. Мен төшимин дә түбәдән. Төштем, яла гына читен сиреп кенә вакыт Нуруллин янына килеп бастым. Булар инде Зөлфәтләр, Ниязлар тагын Осман Сәдә керосинны сибәләргә ушакка. Менә шушы инде шушы син булып йөргән. Хәзер мин дә уйлыйм, мине сөгеп атар инде вакыт Нуруллин. Син молокосос ишәбәле мин кем куштар сиңа мин булып йөрергә дип әйтәм хәер. Шундый сүзләр көтәм бит инде. Вакыт Нуруллин елмаеп куйды да. Ярар әле, мин исә вакытта йөреп кал. Бәлки киләчәктә миңа син булып йөрергә туры килер диде. Дөрес. Дөрес вакыт Нуруллинга вакыт Нуруллин булып йөрергә туры килмәде. Но кайбер юраганнар юш килде. Әле бер көн генә телевизордан Мәдәният министрлыгының бүлек мөдире безнең Фәйз Рахматов бит әле безнең нимә сөйләп тора инде. Конкурс, балалар әсәрләренә конкурс. Жюридә безнең жюридә мин инде. Жюридә безнең беләсезме кемде? Ул пап, өлкән язучыбыз Вакыт Нуруллин дип жюридә ди. Менә без Вакыт Нуруллиннан мин юш килде юраган. Тамам дип. Хәзер инде Вакыт Нуруллин файдасына. Нияз апамның шундый шигыре бар иде. Яшьләнче безнең балачакның ал байрагы булып барачакмы, калачакмы? Мен Нияздан үземне сораган булдым. Мен Нияз калачакмы, барачакмы? Нияз әйтте, барачак та диде, калачак та диде. Барсын да, калсын да, рәхмәт. Рәхмәт Вакыт, рәхмәт. Яшенчәкән искә төшереп алабыз. Осман абый Сәдә безнең Башкортстаннан килгән иде. Ул Башкортстанның Аскын районы Әмир авылыннан. Без ул авылда булдык күптән түгел генә. Аның сеңлесе Мәхүзә апа белән дә очраштык. Өендә дә булдык. Монда да туганнары килгән иде шикелле. Алар белән күрешеп, аралашып, хәбәрләшеп торар телефоннан да. Осман абый заманында Уфада укыган кеше университетында һәм ул аның бик якын дусты Ремзил Вәлиев иде. Алар Ремзил белән бергә укыганнар иде. Менә Ремзил Вәлиевнең видео язмасы бар. Тыңлыйгар Осман абый турында язган. Кіру имтихан вакытында таныштык, бергә имтихан бирдек. Аннары безне аның белән чакырдылар Башкортстан телевидениесендә тапшыруга һәм без анда яшь шагыйрьләр буларак шигырь сөйләдек. Һәм 5 ел бергә укыдык. Шул вакытта шагыйрь буларак Усман үзенең шигырьләрен генә күрсәтеп түгел, яшәү рәвеше ничектер кеше арасында гөл бөтен нәрсәне дә шигырьгә әйләндерү белән аерылып торды һәм ничектер мөрәҗәгать итә иде, гел елмая иде, шигырь белән яши иде. Шул кадәр шигырь фанатын сирәк күргәнем, башка хәтта күргәнем дә юк иде. Менә шулай яшәдек. Безгә аның белән без Акчарлаклар дигән әдәби түгәрәк оештырдык. Аның хәтта мин инде журналист булсам да шигырьләр яздым мин дә аның белән бергә.
Һәм без шулай ярышып яздык. Аның шигырьләрен карасаң, китапларын карасаң, шул шигъри фанатлыгы, шигъри камиллеге, хислелеге тулып тора. Ул Башкортстанның Карайдел аскын ягыларыннан бит инде ул Карайделендә искә төшерә идек үзе аскын районыннан булса да. Төньяктагы Башкортстанның төньягында анда Перемгә дә якын иде, үзенчәлекле диалекттан. Һәм барыбер аның да милли хис көчлерәк булды. Һәм Татар урамы дигән бер шигырь 6 миллион татар халкына һәйкәл булып тора. Müslümanlar zirati indi. Tatar zirati дип аталмый, мөселманнар зираты. Шул зират үтеп барганда инде Салават һәйкәленә барганда инде зират янында мин бер урамга игътибар иттем. Татар урамы дип язып куелган инде. Авыл кебек кенә инде ул бик бәләкәй генә урам инде. Күп булса бер 5-6 йорты булгандыр инде. Бу миңа тәэсир итте. Һәм мин шул турыда 3-нче курста укыган вакытта университетында Татар урамы дигән шигырь яздым. Урамнарга бер үк чыга күрмә, бурый гына февраль бураны, бар Уфаны урап байкап киләм. Кайсы якта татар урамы? Таба алмагач сорап, сорашып та, мин эндәштем урам чатындагы сакаллары ап-ак бер картка. Ул күрсәтте төртеп зиратка, бу урам ул зират эргәсендә, алты гына аның йорты бар, мырҗалардан көндә төтен чыга. Димәк татар яши, җыры бар. Кайчандыр беләм, көлгәннәрдер, шушы якка төртеп зиратка. Татар сүнәр,
татар китә алмаз зиратыннан һич тә еракка. Әмма ялгышканнар, татар яши, кичеп ничә гасыр буранын, 6 миллион татар туганым, сиңа һәйкәлдер ул, 6 йортлы шушы урамын. Әүрләп калса канат булып, кешеләрнең әгәр куллары якынайыр иде, якынайыр кыш юлына кеше юллары. Кыш булганбыз бездә кайчандыр бер. Кыш юллары керә төш булып, зәңгәр күкне иңләп бер кыш төшә. Күләгәсе төшә кыш булып. Нияз Акмалның шигырен тыңлыйк әле. Философлар дигән шигырь. Иң борынгы бөек философлар яшәү аслын ачар урында калын трактатлар язган дәүләт төзелеше турында. Ул дәүләтләр күптән җимерелгән, кичә туган, бүген искергән, хисләр, төсләр алмашынган саен, фәлсәфәгә бүтән төс кергән. Фән агачы үскән, кешенең тамырлары җиргә бәйләнгән, фән дигәнең фәлсәфәгә торган, вәсвәсәсе фәнгә әйләнгән. Без борынгы түгел, без бүгенге галимнәрдән ләкин сер кача. Бөтен илгә урта белем керттек, акыл ягы калды уртача. Җирне, күкне, йолдызларны сөеп, яшәү аслын ачар урында безнекеләр һаман нидер яза дәүләт төзелеше турында. Benim zamanında birinci ustazlarımın birisiydi. Yaşlı işede praktika uzgan vakitte o benim birinci ustazım diye ettiğinde. Roza Patı Fütür ve ona bilgiledi beni. Ben şunda onun işi gidip telefondan söyleşkenin tınlap uçup gitkeniydi. Çünkü biz avuldan kelgen malaylar, telefonsuz ilerden kelgen malaylar, jigitler men telefondan hali jünlep söyleşkenim de yok bu hükümet telefonundan. Olandan s kim имею честь deb ruslar bilan сөйләшкәнен telefondan ayman. Şunda men aytам, şulay сөйләшергә кирәк икән telefondan дип уйлыйдыр. Һәм күңелемдә шулай шундый гына дәрәҗәле итеп telefondan сөйләшә, куя үзен шулай куя дип сөйләшәдер иде. Һәм менә журналист булганда да менә аның шир журналист икәнлеген мен аның күпмедер дәрәҗәдә аңа ярга тырыштым да. Ул бер кашанда Машинскийга бастырмады үзенең язганнарын. Безнең Илгиза Пасадриева бар иде Машинскийга. Аның редакциядә мөгаен вакыйкатьтә ике кеше ул бик нык яраткандыр дип уйлыйм. Чөнки Ләбиб Юрон белән Нияз Акмалны. Чөнки алар икесе генә үзләре бастыралар машинкада, кешеләр төзәтсә дә, Саймапа төзәтсә дә, кабат үзләре шуны бастыра, башка кешеләрнең Илгиза апа ишәр кат бастыра, ул инде ачуышыгы бетә. Без аңа эш ясамыйдык. Менә Нияз абый миңа шул якта үрнәк күрсәтте. Без Ятран дигән электрический машинкалар, электр машинкасы шуның белән эшләдек. Нияз абый Сарман ягыннан, менә ул Сарман дигәннән аның Сарман пайымысын ул үзенең яттан сөйлидер. Ул аны хәтерендә тотады, ул Сарман районында, Сарман янындагы Каташ Каран дигән авылдан, шул авылдан килгән шәхес университетта укыган. Без инде аның университетта укыганда аның турында читтән торып беләдек инде аның язмышы, биографиясе турында, мәхәббәтләре турында дигән кебек инде. Һәм ул менә яшьлек ишедә ул без Казанга килгән елны 79 елны ши башлаган булган икән без әле ул вакытта. Ләкин килгәч без инде араша башладык, күрдек. Безнең редакциядә инде әйбердә редакция түгел. Безнең бүлмәдә 194 бүлмәдә Каил, Азмы Мурат дигән яшәгән бүлмәдә әнә шул Зөлфәт абый, Нияз абый, Фәннур Сафин, Мөдәррисләр белән Кадир Сибгатуллин менә шул безнең иң күп кеш булган шагыйрьләрнең берсе иде. Хәзер менә без Нияз абыйның тагын үзенең башкаруында бер талант дигән шигырен тыңлыйк әле. Ул аудио. Талант бик күпләрнең кайгысын ул бүлеште. Бик күпләрнең җан хәсрәтен таратты. Үз кайгысын сөйләмәде, әйттеләр. Кайгысы юк, шуңа күрә талантлы. Аштабагы урта иде табында, күз йомганчы кышлаттылар табакны, аңарына бер йотымда калмады. Һәм әйттеләр, түзәр, ул бит талантлы. Көн-төн ләззәт алган чакта башкалар, ул бер тапкыр сынга калып яратты. Күпме үгет таптана дуслары, дошманнары күпме гайбәт таратты. Нәк шәм кебек соңгы чиктә сүнде ул, сүнгәндә дә яктылыгын таратты. Аштабагы урта иде табында,
Талымдашлар уртаклашты табакны. Безнең арамызда Нияз абыйның энесе, бер туган энесе Нәсим Ахман утыра. Ул да менә безнең хатирәләре белән уртаклашыр дип уйлыйм. Нәсим дус Рәхими. Ул менә булдырылган кадәр Нияз абыйның иҗатын пропагандалау белән бик каты шөгыльләнә. Шалдыда булып кайттык. Анда ел менә шу юбилей вакытларынан да бик каты үткәрәләр. Рәхмәт аларга да, анда да сарманнар да. Нәсим белән бер бүлмәдә яшәдек. Рәхмәт. Менә Ләрип, син абый энесе дип әйттең бит. Абый инде 53 яшьтә калды. Мин туганда ул 6 яшькә зуррак иде миннән, хәзер инде мин аннан 10 яшькә зуррак. Урыны җәннәттә булсын. Яшьлегендә эшләгән елларын Нияз абыйның иң бәхетле еллары булгандыр бу гомеренең дип уйлыйм мин. Ни өчен дигәндә, сез беләсез бит инде монда утыручылар күбесе белә, ул университеттан бераз теге диплом алмыйча китте бит инде. Дипломы да алмады, Балкисес районына барып, шунда эшкә урнашты, шунда эшләде. Абыйлар күп идек без. Һәм кайткач инде редакцияләрдә, журналларда, газетларда мәгълүм булмагандыр инде күрәмсең әле дипломда юк кисәсендә. Аннан соң инде республика матбугатына эләгү бик авыр иде бит ул елларда журналистларга. Ул инде китап сөючеләр җәмгыятендә эшләп йөрде бер кадәр вакыт. Анда инде ул бераз гына бәлкем күңеле дә кимсенгәндер, ни өчен дигәндә бөтен дуслары, иптәшләре, аралашкан кешеләр бөтенесе газета, журналларда эшләп бит инде. Һәм ниһаять менә ул яшьлегенчегә килеп эләкте. Анда инде үзегез беләсез. Монда әйттек, менә мин Роза апаның артыннан йөгереп чыгып киттем, ул китә башлагач, ни өчен дигәндә минем аңа күптәннән әйтәсе килеп йөргән бер сүзем бар иде. Рәхмәт әйтергә дип чыктым мин аңа. Нәкъ менә шушы иң бәхетле елларында ул иң авыр бер көннәрдә кичерде. Сез аны беләсез инде. Менә шунда безнең Роза апабыз, Усман Сәдә, Усман абый белән икесе йөрәкләрен бирдәй булып абыйның коткарып калу өчен тырыштылар һәм аны башкарып чыктылар. Шуңа күрә без бөтен нәслебез белән Роза апайга бигрәк тә рәхмәт хисләре белән яшибез. Менә шушы рәхмәтне бик күп еллар әйтәсе килеп әйтә алмыйча йөргән сүзне әйтәсем килгән инде мин аңа, ләкин ул киткәч инде менә артыннан йөгереп чыгып әйттем. Ул Роза апаның менә бөтен нәслебез белән без озын гомерле, сау сәламәт булуын һәм бәхетле булуын телибез. Аңа бик зур рәхмәт. Инде яшьлегенчә эшләү вакытына килгән чагымда мин инде ул вакытта студент, абый янына барып йөрим. Абый аша инде мин менә сезнең белән таныштым барыгыз белән дә. Яшьлегенчә аша әле мәктәптә укыган вакытларда без үзебезнең булачак дусларыбыз белән танышкан идек. Сезнең барыгызны да инде мин шушы яшьлегенчә ялкын журналлар аша укып беләдер идем. Үзем дә языштырадыр идем бер вакытны. Ул дустым, сезнең әле шигырегез өлгереп җитмәгән, хикәягез өлгереп җитмәгән дип хат килүләрдән дә зур бәхет юк иде инде ул. Без мәктәптә укыган вакытта. Әлбәттә күренә дип әйтәләр. Аны конверты зур иде бит. Конверт бик зур иде. Инде менә яшьлегенчә абый янына килеп йөри башлагач, инде мен менә монда утырган бик күп кешеләр белән һәм инде хәтта бакыйлыкка киткән кешеләр белән зур шәхесләребез белән таныштым. Дәрис абыйлар, Зөлфәт абыйлар, Усман абыйлар һәм башкалар. Ләбиб, синең белән дә гәрчә инде синең белән алдан белешә идек. Менә ничектер ул абый эшләгән урын минем өчен дә бер мәктәп булды. Мин дә анда танышу бит ул гади генә бер түгел, кешеләр танышасың икән, сөйләшәсең икән. Син аннан нинди булса гыйлем аласың дигән сүз. Акыллы кешеләр сөйләшкәч үзеңә дә бер кадәр акыл кирәк була. Һәм бу редакция чыннан да кайнап тора иде ул. Кайнап тора торган редакция. Менә бер генә мисал китерим. Ләбиб, менә сиңа киләчәккә бер фикер бар иде. Яшьлегенчә газетасында күңелле тәнәфес дигән сәхифә. Сез аны барыгыз яхшы хәтерлисезме? Ул күңелле тәнәфес дигән сәхифәнең кызыклылыгы, аның күңеллелеге. Анда бит менә Зөлфәт абый, Мәдәрис абый, минем абый, Нияз абый һәм тагын башкалар ярыша бер аларның графиклары бар иде. Балалар өчен
юмористкалар язалар иде. Юмористик комедиясында катнашкансыңдар әле. Балалар филитоны дип атыйдык үзебез. Балалар филитоны. Вакыйфында филитонда. Менә аның абый чыгарган берничә хикәясен табуга ирештем мин аны. Миндә бар алар. Үз сүзле әгълам һәм мин дә шулай уйлап тора идем әле дигән ике хикәя инде. Менә шушы мин хәтерлим, ул гаҗәп кызыклы хикәяләр иде, гаҗәп кызыклы филитоннар иде. Әгәр дә без менә шушы яшьлегенченың шул еллардагы шушы филитоннарын актарып бер урынга җыя алсак име? Китап, истәлекләр китабына берләшүне кертергә. Ул гаҗәеп кызыклы юмористик китап булыр иде. Бу көндә дә искермәгәннәр. Менә Анда без bir-birimizden kirip yazardık, balaga eğlendirip. Менә әгълам исем өчен әгълам мәдәрисләр буенда китап язайнында. Вакыйфның исемен комбиланда безнең үзебез исемнәрне шулай. Бу гаҗәп бер кызыклы китап булып чыгар иде. Менә абыйның әйткәнчә иң бәхетле еллары шушы яшьлегенчедә эшләгән вакытлар булгандыр. Яшь вакыты, дәртле вакыты, көчле вакыты. Ә инде Госман абыйга килгән чагында, менә мин аның яшьлегенчедә эшләгән вакыттан да барып йөргәннәрне бик хәтерләмим нишәттер. Истә калмаган. Ләкин тормышта гел менә миңа Госман абыйның изе уйлап йөрергә туры килде. Ул бит Шәһри Казан газетасында вакыйф бергә эшләдек бит. Шәһри Казан газетасында әдәбият сәнгать бүлеге җитәкчесе булды. Ул адына сайын илһамият дигән кушымта чыгарып барадыр иде. Газета эчендә газета җомга көннәрен чыга. 4 битле. Бу тау кадәр эш иде. Аны менә адына сайын бит ул. Ана кызыклы материаллар табып йөртү, кызыклы язмалар, интервьюлар, бөтен әдәбият сәнгать дөньясындагы вакыйгаларны яктыртып барырга кирәк. Менә шуны Госман абый үз җилкәсендә алып баралар иде. Һәм Госман абый аннан инде авыр булгандыр инде. Китеп барды, ни өчендер аның эше менә миңа йөкләнеп калды. Һәм мин аны бик узак тартып бара алмадым. Чөнки аны Госман абыйга әйттереп, ул чаклы күтәреп барырга мөмкин түгел иде. Кешеләр чыламыйды диye иш атыйды ул Госман абый. Аннан соң ул коммунист абый дирек. Мәгърифәт дигән газетага күчте. Анда эшләде. Ул китүгә аның урынына Хөсәйн абый мине үзенә эшкә чакырды менә Госман абый урынына. Гел менә шулай Госман абыйның урыныннан изеннән барырга туры килде бу дөньяда бер ара, берничә ел. Һәм Госман абый белән без бик дус вакытларда тату матур яшәдек. Ни өчен дигәндә, Госман абый миңа кирәк, аның киңәшләре миңа бик кирәк. Ул миңа бик киңәшләр бирде, миңа укытучым булды, остазым булды. Рәхмәт аңа, урыны җәннәттә булсын. Кыскасы, Ләбиб, сиңа да, гомумән башка шушы кичәдә оештыручыларга да бик зур рәхмәт. Менә шушындый кичәләр безне ничектер яңачарак уйларга, үткәннәрне барларга, үткәннәрне барлау итеп ул киләчәккә карап бару дигән сүз. Мөмкинлек бирә. Бик зур рәхмәт сезгә. Уңышлар, сәламәтлек. Кабынам да сүнәм. Кабынам да сүнәм. Кабынам да сүнәм. Кабынам да сүгәм. Кабынам да сүгәм. Без китәрбез уңга, без китәрбез сулга. Юлга куймасыннар, имәсеннәр юлга. Кеше өчен имеш, иң зур кыйбла торак. Нишләп безнең кием бездән кыйбатрак? Бар чакта белмиләр, эзлиләр югалгач. Кеше үз киеменнән очсыз булып калгач. Бәндәсе дә гаҗәп, һич өметен үзми. Тунын тотып яккач, көлдән бетен эзли. Яңа кием фарыз, яңа заманага. Хәерчегә шатлык, ямаулыгы яңа. Аллай бру кирәк, булай бру кирәк. Сулар һавага да чират туру кирәк. Бер тотынгач юкса, тоту кирәк ныклап. Тамак төбен генә тормасын кытыклап. Рас сыйлыйлар икән, шәпләп сыйласыннар. Кунак киткәч кенә тавык суймасыннар. Ахшам вакытында көтү куаларны.
Ахыр заман җиткәч, кабат туалармы? Иң беренчел догам, иң беренчел сүрәм, кабынам да сүнәм, абынам да сүгәм, кабынам да сүнәм, кабынам да сүнәм, абынам да сүгәм, абынам да сүгәм. Boğacasız şirde ilde, sinelle bir etmesin. Aş yatasın boşu yanda, vermişsin ve gitmişsin. Aş yatasın boşu yanda, vermişsin ve gitmişsin. Halkım benim, halkım benim, halkım benim. Halkım benim, ağızlıklap şiirgensin, sen ellemir atmışsın, soğuklarda katmışsın sen, sazlıklarda batmışsın, soğuklarda katmışsın sen, sazlıklarda batmışsın. Halkım benim, halkım benim. Halkım benim, halkım benim. Avuklanıp bitken ilde, sinirlenir bitmesin. Satıp da karıylar, teksin haman bitmişsin. Satıp da karıylar, teksin haman bitmişsin. Halkım benim, halkım benim, halkım benim, halkım benim. Köke untulgan bulasın, sinirlenir koşmasın. Kardeşlerin kökten aşağı, sen niye uçmuşsun? Kardeşlerin kökten aşağı, sen niye uçmuşsun? Halkım benim, halkım benim, halkım benim, halkım benim. Rahmet. Munda endi biz buldurgan xatımını eski alırga tuştuk, şahıslarımızı, bigirek de bizim tutaldık buna şu Niyaz abi bilen Osman Sedege, onların ruhuna bu kişi dayandıran bizden sizlerimiz bir dua bulup var bilişseydi. Başkalarına da şunu Zülfet abilerine, başka bir dört şahirine, 12 şahirine murattık dağın. Onlar ruhuna da bir dua edip, onlardan başka vefat bulgan şahıslarımız var yaşayın içinde. Bile Soyma Patır'ın çıktı, Soyma Patır Patır kuresi kelgeniydi, jiyin takına kitap çıkar bulmaz mı diyeni 90 yaşında oturup vefat buldu. Şınap da belki bine şunday iş barıp çıkar, yaşayın içinde gezdik. Zatlı geçtiydi şınapta, bu bizge kanat koydu, ol bizden yaşligimiz. Şınapta yaşaydıdan çıkan kişiler birisi de jubalıp kalmadı. Allah edebiyette, bizden medeniyetimizde üzerinin, tiren izlerini kaldırdılar. Allah sağlık kaldırdılar, işler kaldırdılar bizge. Bizden edebiyette, tarihte, bütün işlerinde bizden halkımız için. Şuna göre bulduraman hadli yazık, işlik, icat ettik. Kim bilir, şınapta Roza Baytmışlı belki yaşayın içi, adam kalkır. Anın jurnalga eğlenip gittiği bir zor hata oldu. Savanti jurnalına eğleniyor. Gazet bulup çıkan bu sarı bargan bulur idi muayyin. Anda şınap da bugün iski aldılar anda. Şoyan bitlerine, anda ekiyet bitleri de var idi. Şeşek ekiyetleri degen bitleri var idi. Anın
Яшьләрнең чыгыда чыгу, ул Марсел Галиевләрнең сөйләгән алар хатирәләре бар. Анда алар чыгар өчен айлар, кешәр ай көтеп йөриләр иде. Ул гәзиттә чыгу зур мәртәбә иде аларның. Марсел Галиевнең бер китап балалар өчен шигырьләре бар икән, уларның өчен рәхмәтле яшьләрнең шигырьләре өчен. Ул шушы менә яшьләрнең аркасында балалар өчен иҗат иткән әсәрләре бар. Күп шагыйрьләр, Роберт Миннулиннар да безнең бөтенебездән менә шушы яшьләрнең өчен калыкты. Әлбәттә, янәшә безнең тагын бер канатыбыз ялкын журналында бар иде. Кем белән көз көне тагын менә шундый кичәләр булыр бәлки, күрешергә язсын, ешрак йөрергә тырышып, менә монда килгәннәрнең барысына да мин чиксез рәхмәтлемен. Сез менә безнең сынапта чын фидакар затлар, безнең шагыйрьләребезне яратучылар, менә шуларны искә алдыгыз. Алар бәлки безне сынапта карап торалар да, күрәләрдер, мин әйтәм, ләкин безнең гамәлләребез аларга дуа булып барып ишетсә. Рәхмәт.